bantip khambanya shu habai de bat kane ka phang jong ka songkha khana Hills News Network lo persang ru ban kli perthawon gi katu ka ningut ki longkume ki badai ki nonglum nonglang ga yeng ka sem namar ki long ki bala kham sngo tho ya ka kam yeng kam sem bat ki bala ya lengbai ka linti ka kam songkha songman kumta habau Hills News Network la yo ban ya kandu ru bat ka kong e kharsin tiu ka badai ka we ni ki longkume ka bala pau bha ka than ka ba badru ka kam kum ka president jong ka seng longkume new nong stoin habai yo ban ya phliu jumut kala ong maka jing songkha khana kada kata sapa palat gi yeng kasem kapur ka jaj barok ko wei dei namar ka songkha khana ka judon ka jing ya ka ja ki long yeng long sem haba ki sijur kimpat long scam ha ka jing mo jung perkhat kimi ki jing ya tharai sniu iwe ki telot ha ka kamai ka ji bat kawan ra ka jing ya pat yeng pat sem ong ka tei ka long kumi Kani ka songkha khana kata hadu kata ya kilong yin kilong san ki jomi bab kadakta sibun ya ka dimna kasala ikawai na ki jinge ka bakhama khamat ka bangila yo pan yang jingwon sapan ni ka songkha khana kalong wei ke de ka ba ta ya ka kot ke kya khabong ka kot ke kya kakta nadu kakini hadu ya ikui ibapun bat ibakha bat nam tapat kawan pada jaga education ya kuli kaputhi kabaya dai hada ni kaju kabanta habangi kha ya ikun haba sokha khna kakini ro kampat yo bala tempat yo kakam kacang kunjuru ulang baru tempat biang kakam kacang kakam mai kakaji nama kata kaban yaki yakaduk kaban yaki kejusah tangan kaban yaki yaka bayawai hakayo akot ban hang take mut kimlasyo ban biang ya kawan khas di school to nanaman taru ni jui kenya kene bat ni juo banyak kan baki buat contoh soka kabere baka district social welfare kini ka wan ken kilong san sabang ini jinya kajian silong tetapi kon kadong setiap kemut kami bahagia kami bahagia jinya kajian bang besu jingwon dari nomor bagi dang kena kampat kot ka jimut berkat oh kampat kot jimut berkat jogi kakta bahaya ka jimut berkat jogi bat kimpat long lamba kimpat wai siapa kata thong tunggu ban penlong ya kata long yin ka long san baskan kawan ra eki jimut sini dan ni kawan ra ya kata yo kat ka pembiang su ka pengawan pendak su de hamni ke kawan rakyat yang kita jingin kerja syukurim boy sini kilong san kiba songkha khana kimyo ban passport laki kimi ki paru kimpat korbon ya kata jingnang ke cinsta ni kilong kimi kiba kham menchwa nimpat dan sibun kita di bangi yugi jenai le habangi dan hakani ke generation ke jumi mentapat nilap ke ya kena ke songkha kena akan juga pemerintah kata hadu kata madu ilong yin ilong san jami nadu ilong yin ikuliti hadu ke imlang kesala kadang kapor baulok di kiat lagi uyok tang tu kebaiti ada di ban ra eki yin ulong undan kepisahan tikau berarti juga kami di kini kalau kepada kena babli bagi ulong lejong kepada kena kalau sibuk ni kita kerja terus ni wata ba wat lada ule sipawa kalau tumba si keji haka jemput kerja pakat kerja ba ngalep sisa yang eki pemdeng
bat pemelakan saya ke jogi yang kesal. Bat apa kai bat ya ke sikurim ke jogi bat dalam kundi. Ba bensin itu ulok lade pakikun kepada mereka ta. Kejemut kecem pakat ke jogi kampat ne patang ba penpai tam sikentin lade apetin lokala pen permacam begitu. Bat ulale pada saban banyak plano kayi kasan patak tu kan ekor sedang bani pada seragi gue pada di kemak siapa gue pada ka Kisi tanah luar koi bat. Barlada majoriti kim laban yasha batkan ni rukan bangun pensakret ya kasokha jogi bat kadang ukur le bang habino wat ikut ikti kami banding belah syaki gue pada jaga Makanan kepol, maka kampelah penjomlah tahap balik belah, haka bati men. Kita kali kecil ini kecil. Kapoi sih kata put mas. Apa kali pada bakali, ti nak kalian kejungi kugasan, lani kita ki long kami ki bangun nong susnong. Bat ringkap lu ki long pa ki bawah sama bawah, ki long yang susnong. Ni dapat kayaknya kini, ni datang, bagi New kan, ban aja kejiri kaya nak kata jongki, kumki awareness, ban limba kini ki awareness lu, nin pini lah dengan penpau, nin approach syarikat government, bagi kan banyak terlang, kenang kini kini kesyongkar kan New kan. Bang penkelapan syara syongkha kalau khamsan kumba kesorga kelabu ya kata baik kentai kapas manjilong badiu sendang aku asal juga to subuh usiram udang lekuli kentai udang lekuli lada najin kila kloy yaki ban keduk baro arya kumur kata biasa kalaban nang pensan yaki isubo lada kilong sen kin pedian ya kene ki on les skul suah tikatum kejungi kene tika kata Kajot. kajot Dia mau kajot no haba ba alian ni kajot no om kan sedang ne ka kadai bat lada ki bakla banda laya mesti no kata kasongka kita junjot de kan ni kau tak ada nampak. Nama kejudan kumbakaan kelabu ya ketuka. So, kini ki social media kebapen long yaki kuno banshim yaki kilti. Wat ya kabadai kunong pomdai. Ni kini ke social media kebala wanra yaki kiba senior kantu bonjai bat kiba baharu kita tilaki kena kinang bat situ no ban shimya kaba lai bun sini ya kaba baharu kipdian lai kampdian kampun ya kaba senior kadang kepor bawa mi paru masuk bat senang dan nyebat itu yang syur maklai social media yang wat itu kalau untuk ni kesohangi awal kundo di depan luar Kai tarai ka jin kentu jong phi ya ki kimi ki kpa ban light nega ban ya poisa songkha khana kai ki jing ajim tu phi kimi ki kpa tarai kumka seng long kmi kibangi cuy kendo naga wei snong siapa wei snong abangi pai siapa deka songkha kena di cuya merjing mut ya kale ba bantak lah kami dia kalau tapi si bang wala kataru kai ki jili jong phi ban wala kataru ni kintu kai lembah ki kimi pa
kat kabala hi ningkong ki ban pedem ya ke ba ki nong kai ki kaya di school lain haki balang ringkap lu haka imlang kasalang islam ngingai ba kini bago kini kaya ke badai sepakat syokatna lemba ki botong kasokaru ki jui kaya ke syokatna ni juyo panjang sementara hendai kadang pamantah ban penkelah ya ke syokatna imak sekarang kapo hi jauh kiniki banyak terang hi baro ngaru di pa di nong high school di nong high hati balang di baper lingkar lu bagi bosno bangiyo anang ai susu ya kita ki ji kai la lagi awareness kita kham bha susu kham kenai kham janai bat ban le ya ke lu kabangin ha ai jins nan lu iba kam teng nangi ki